udah lumpingnya dadakan, jadi tempatnya pun nggak disediakan secara maksimal, jadi seadanya aja.
Pak Mantep, Pak Mantep. Ya udah pegangin loh. Pegangin. Ya capek ya gua. Gak usah minum. Iki sing cah cilik-cilik yuk party. Iki sing cah cilik-cilik. Warok cilik-cilik yuk, sing gede-gede anakku wedok lorone urung main. Anakku lanang malah metu, sing gede. Sing profile sing apa? Statusnya mau pertama kayak ono anakku lanang tapi metu. Cari Pak E sana. Pak E kemana sih? No, 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 no. Mama, tak bulu manas mama. Mama pentol kan? Tukone pentol malah mau jaluk pentol. Mas Edi tampil Mas Edi. Burung engko sing cewek-cewek engko anakku barang melok jaran. Yo mau orang go kandi ngonjeko yo. Orang go kandi ngonjeko. Oh, nah itu di sana. Sana di belakang. Woi. Asal. Malah nunggu. Ntar yo anakku lanang malah lungo. Ndi mau ajaril mau? Karo sapa? Karo sapa? Karo bapak ya. Kok bapak tak mobil? Hei, hei. Hah? Iya ini lagi live malah dia pergi. Bapak mana? Masa ke mobil? Masa bapak ke mobil? Mbak mana? Mbak nggak dandan kah? Bapak mana yo? Azril,
ngirit. Jan anak lanang ki jan lunguan banget. Ayo. Udah duduk aja, nggak usah kemana-mana. Baterainya ngirit ya guys. Tak matikan dulu, nanti live yang lainnya.